Neira Mekić je psihološkinja u osnovnoj školi Dušan Korać u Bijelom Polju. U radu sa djecom pomaže drugima, ali i sebi, jer osim što profesionalno obavlja svoj posao, ona je i majka djevojčice sa smetnjama u razvoju. Neira je privatno i poslovno uvijek na istom zadatku. Uloge se često miješaju, tako da kada pričate o jednom ne možete da ne pričate o drugom. Zato što sam u ulozi i roditelja koji ima dijete sa smetnjama u razvoju i profesionalca koji radi sa djecom sa smetnjama u razvoju. Znači sa aspekta struke teško je isto odvojiti te uloge, jer sam svakodnevno u razgovoru sa roditeljima čija su djeca u specijalnom odjeljenju ili su u inkluziji pa rade po prilagođenom planu. Često smo u razgovorima kako koncipirati programe za djecu, pošto sam i u komisiji za usmjeravanje na lokalnom nivou. Djeca mi često dolaze sa gradskog terena ovdje da vidimo u koji program da se djeca usmjere, kako da im se pomogne, koja vrsta podrške da im se pruži. Tako da sam iz više uloga i kao profesionalac i kao roditelj. Kad otvori vrata školske kancelarije, Neira ima osjećaj da ulazi u svoj drugi dom iz kojeg savjetuje i pruža podršku drugim roditeljima i djeci, baš onako kako to čini sebi. Ja ipak mislim, ko se bavi ovom strukom, bez obzira da li ima dijete ili nema dijete sa smetnjama u razvoju, mora imati empatiju, jer saosjećanje je po meni nešto kao da ste emocionalno zreli i jedna potpuna osoba ako saosjećate i budete u koži neko ko ima problem pa znate kako da mu pomognete. A onda ako imate lično iskustvo, to vam daje pravo da se još više uključite i dajete smjernice. Profesionalno i privatno posmatrajući život oko sebe, shvatila je Neira da porodice ponaosob teško mogu iznijeti veliko životno breme na svojim leđima. Zato je sa grupom roditelja formirala udruženje Oaza. Djecu sa poteškoćama u razvoju brzo su uključili u inkluzivni obrazovni program. Veliki uspjeh je ipak bio kad je zaživio projekat Asistent u nastavi. Djeca su tada u školi dobila nekog kojim se u potpunosti posvećuje. 4. godina kako mi realizujemo program asistencije u nastavi i na početku je to bilo preko naših nevladinih organizacija, udruženja roditelja koji su pružali podršku i na početku mogu reći da su to bila 2 asistenta u mojoj školi, a kasnije se taj projekat širio, naročito kada je država počela da vodi brigu o tome preko javnih radova, znači Zavod za zapošljavanje. Vrlo sam im zahvalna na ovom projektu što su negdje prepoznali koliko nam znači asistent u nastavi. Značaj asistenta u nastavi Neira je najbolje prepoznala po svojoj 12-godišnjoj kćerki. Za razliku od asistenta, priznaje da je često kao majka i psihološkinja bila suviše zahtjevna prema svom djetetu. Ona je jako prezadovoljna sa svojim asistentom i mogu reći da ako se priča o tome ko je više pružao podrške i pomoći i ljubavi, da ona više pominje asistenta nego i mene. Jer ja sam možda neko ko možda namećem ponekad djetetu da uradi nešto što je po njenom planu, a ona je možda tog dana umorna i odbija da radi, ja je onda malo pustim naravno, a onda ona meni objašnjava kako njen asistent radi u školi, kako je dozvoli da se odmori i kako ona ne može u tom trenutku kad ja hoću da radim sa njom, nego kad ona to želi. A ona iz tog razloga voli svog asistenta koji joj uvijek da i pravo i da se odmori i da izađe i da tog časa ako nije raspoložena, a po planu joj da piše, da joj jednostavno dozvoli da malo prošetaju, izađu, znači potpuno jedan fleksibilni raspored časova. Ako se projekat prekine, to bi najviše pogodilo djecu sa smetnjama u razvoju. Svakodnevno sa brigom osluškuju što će biti sa njihovim asistentima u nastavi. Navikli su se jedni na druge. Ja najviše volim da pišem, da boljam. I voliš i da igraš sa tvojim drugarima? Volim. Najljepše volim naravno fizičko i muzičko. Ja volim fizičko i muzičko i likovno. A sve to sa Idom radi njena asistentkinja u nastavi. Ne druže se samo u školi, već i poslije časova. Ovaj posao radim već 3 godine sa Idom, mojom učenicom malom. Ja sam oduševljena ovim radom. Svaki dan se više saznajem i nešto novo učim. Kako protekne jedan dan u školi baš?
Pa naš dan protekne tako što dijete preuzimamo od roditelja ispred škole i cijeli boravak u školi sam uz nju. Pišemo, bojam, crtamo, sve što je neophodno da se radi sa djetetom, ja sam uz nju. A sve ono što dijete može da uradi samo, treba da se pusti da uradi, jer oni mnogo više mogu nego što mi mislimo. I svaki dan više, koliko god mi njih učimo, i mi više od njih naučimo. Nešto novo. I kako druga djeca, kako je saradnja sa drugom djecom? Djeca su, mogu reći posebno u ovom odjeljenju, odlična. Mogu da ih pohvalim. Stvarno su odlični prema Idi, dočekuju joj, nose joj stvari, pomažu joj da piše, na fizičko, muzičko, non stop su sa njom, igraju se. Odlično, nema nikakvih razlika. Razliku ne vide ni njeni drugari. Od prvog razreda su zajedno i svaki slobodni trenutak dijele sa Idom. Njoj pomažemo da piše, družimo se tokom njom sa odmora i podržavamo ju u svemu što radi. Ja sam s njom već 5 godina u razredu i uopšte ne izdvajamo iz društva, ona je baš kao svi ostali. Idu, podržavamo u svemu, pomažemo joj da piše, čita i tako. Ne izdvajamo je iz društva, ona isto kao i svi mi. Kao majku i profesionalku, Neiru muči briga da li će država imati dovoljno sluha da obezbijedi sredstva za finansiranje projekta Asistent u nastavi, jer bez novca teško da će ko raditi tako odgovoran posao iz ljubavi. Mi smo u saznanju da za sad nema dovoljno sredstava, tako da smo još u neznanju, nedoumici šta li će se dalje dešavati sa projektom, da li će biti prihvaćen, da li će da se nastavi. Tako da još neku informaciju nemamo, a prosto smo u tome da želimo da se projekat nastavi i ono što je zakonom našeg Ministarstva prosvjete predviđeno, tamo piše da najmanje sa stručnom spremom može da se zaposli asistent koji može biti volonter ili da roditelj finansira. Tako da nam to za sada nije dovoljno, nekako se nadamo da će zakon biti promjenjiv i možda neka organizacija koja ima kapaciteta prepozna ovo kao neki projekat koji bi mogao da zaživi i da ovaj projekat bude održiv. Nastavak projekta Asistent u nastavi ne bi obradovao samo roditelje i djecu sa smetnjama u razvoju, već i nastavnike. Na času svi imaju jedan zadatak, da sarađuju i pomažu jedni drugima. Asistent je veoma važan zato što je sve vrijeme sa učenikom, prati njegov rad, usmjerava ga, pomaže mu. Koliko god učitelj ili nastavnik da se posveti tom djetetu, to nije dovoljno koliko asistent može sve vrijeme da se bavi njime. I samim tim kvalitetno i odradi i ostvari ciljeve koji su mu zadati. Tako da je stvarno od velikog značaja i bilo bi jako dobro da nam asistenti ostanu u učionicama. Grozdana Božović je majka 10-godišnjeg Marka i objašnjava kako bi se njen sin bez asistenta teško snalazio u školi i pored dobre volje učitelja i drugara iz razreda. U 3. razredu Marko je dobio asistenta. Kad sam se ja uključila u ovo udruženje, nakon nekoliko on je dobio asistenta u nastavi. To je jedan izuzetno dobar čovjek. Prihvatio je Marka, Marko njega više. Oni se druže, zaista Marko je uspio mnogo i mnogo zahvaljujući tom čovjeku, njegovoj podršci. On se maksimalno posvetio, čak jednom prilikom je rekao ne mogu reći da bih koliko i vi rad bio da Marko postigne sve i da se uključi, znači da postigne sve da bude kao i ostala djeca. Oni jednostavno ne umiju da se snađu u školi bez asistenta. Oni nekako vezali su se za njih, rade se njima i onda kad nema asistenta oni se totalno pogube. Jednom prilikom čak zakasnio je asistent,
On je stao na vratima škole i rekao, ja ne znam šta danas da radim. Zato Grozdana i ne može da zamisli da njen sin, ali i druga djeca, ostanu bez asistenta u nastavi. On bi se izgubio još više i čini mi se da bi onda bio još veći i drastičniji problem. Bez asistenta u nastavi stvarno ne vidim da bi oni mogli nešto postići. On je čak sa asistentom postigao recimo da čak latinicu sada uči, što je recimo po procjeni psihologa bilo veoma teško da on to može, a on je to zahvaljujući radu zajedno normalno sa učiteljem i sa tim stručnim timom, on je postigao to. Bez asistenta u nastavi, tvrdi Grozdana, Marka bi teško privoljela da ide u školu, a šteta je jer je savladao dosta gradiva, više od onog što su stručnjaci očekivali. Šta si ti naučio od tvog učitelja? Jesi naučio da brojiš, da pišeš? Jesam. Šta najviše voliš, koji predmet? Crtanje. Kad nije u školi, Marko i drugari druže se sa volonterima u udruženju Oaza. Maida i Neda su od početka uključene u taj projekat. Priznaju da su osjećale strah kako će ih djeca prihvatiti. Radeći sa djecom sa posebnim potrebama, oni su mi pomogli da otkrijem nešto više o samoj sebi i mislim da su me naučili mnogo čemu. Kao da sam svoje vrijeme volim da provodim sa njima jer su oni ti koji bezuslovno daju svoju ljubav i nekako nisu oni koji će vam pružiti ljubav samo da bi za uzvrat dobili nešto, jer mislim taj njihov zagrljaj i tren kada nas oni zagrle nekako to dolazi iz dubine duše. Ja mislim da se to ne može riječima opisati, već da taj doživljaj treba doživjeti. U početku, kao što znate, imali smo teorijske časove gdje smo se upoznali sa različitim smetnjama i gdje nam je gospođa Neira objašnjavala kakve su to smetnje i kako treba prilaziti djeci sa posebnim smetnjama, sa različitim smetnjama u razvoju. Mi smo učestvovali u projektu Bez granica gdje smo mi birali djecu. Birali smo kako bi nama najbolje odgovaralo sa kojim djetetom da radimo, dok smo kasnije provodeći vrijeme sa njima. Nekako su djeca u nama prepoznala svoje drugove jer mi tu kad dođemo onda saberemo utiske od prethodne nedjelje i onda počinjemo tu da se igramo, da crtamo, da pišemo, pjevamo. Sad zavisi od djeteta šta djeca vole, svako dijete različito kao što smo svi mi različiti i nekako su oni najviše ti koji biraju nas. Ovaj projekat mi je donio mnogo toga, mnoga poznanstva i obožavam da se družim sa tom djecom i ona su jednostavno nekako čista i različita su neiskvarena su i ne mogu da vam urade ništa nažao nikad i uvijek se osjeća ljubav svuda kad smo pored njih i nije bitno samo to što smo mi volonteri ovdje i da mi pomažemo toj djeci, nego je bitno da kad izađemo iz Oaze da mi pričamo o našim drugovima, našoj okolini. Moja porodica, ni oni nisu bili tako sad nešto obradovani time, ali kad se duže priča o tome i budi se svijest kod sve okoline. Nije bitno da samo mi učinimo to dobro djelo, jer to je nekako sebično ako samo ja dođem i volontiram, nego je bitno da prenesemo svoje iskustva na svoje drugove okolinu. To je i bio cilj kada su u udruženju Oaza odlučili da pokrenu projekat volonterizma. Zato Neira, kad se vrati iz škole, odlazi u kancelariju i pravi nove planove. Najvažniji zadatak je uključivanje zajednice jer je, kaže, svijest građana ipak najteže promijeniti. Djeca su negdje malo i sa strahom, naši volonteri, pristupili ovdje. Mi nismo dali odmah da se druže, nego smo htjeli da im pružimo neke osnovne informacije šta je to volonter, šta znači podrška volontera i onda su oni imali teorijska znanja o tome ko su djeca sa smetnjama i bazirali smo se na to da pružimo neke informacije koje smetnje i teškoće imaju članovi našeg udruženja, odnosno djeca koja pohađaju, koja su svakodnevno ovdje u udruženju Oaza. I ono što je meni bilo značajno, što je jedna od volontera rekla, ja ne znam kako je njima, a voljela bih da znam kako je biti dijete sa smetnjama u razvoju, što mi je negdje dalo podsticaj da osmislim jednu radionicu gdje su oni upoznali se na jedan drugačiji način, da oni steknu empatiju, jedno saosjećanje kako je biti u koži djeteta sa smetnjama u razvoju.